Monjito mulgedia we taseni Soko TV nigo chiaragire chensa isano na ibere chiabon mugaso chinga kina kwariria maya chensa isano na ibere kana geteranda na tunyara somtanda Facebook onyare koko manyali agende tukwenekwa nabegaso YouTube no tukunya tukusanga naye chinga kibaga tokoboli anyare kusanga na twasemtanda ya itona bwo kubeka ekerengero kyabo chinga kichitogo chigo cha amaya isano na ibere. Manje muto mulgiria togo chakabene Kurwase County ya Nyamira nigo mabungo West Mgrango Mosque Steven Mogaka hujwale komiti yali chiko asebunge nene nigaine kirienga ekina kebekire nainde ase kigambere kenne yo kwameria okoli kwa abanyanyimbo keringuru ase kiriya goteba na kwereranga ekine kyo nigo gyatuguteirwe sko ingencho tikeyo yekoiranigwa nainde woya ase komiti asatebire bunangu chiare kwene kyabuna tikirgo chikuiranigwa kolende abanyanyimbo beba kolikiwa nigaya kwanaya ase mobosangirikano kolekana siyesemo chia KMTC obo ase abarokiwa abanyara bakwena chibesire chimilioni chimibere emerongebere ase kakyo koyemo bagusangiryo Monjito mulgiria tkaturanyoro robotyo asenchira bene. Ya tuko na upungufu wa askari polisi. Sawia vile tuko na upungufu ya walimu. Na sisi kama bunge tumeweka katika bajeti tulipitisha mwezi wa 6 pesa ya kuajiri walimu zaidi 24,000 na polisi wengine 10,000. Matangazo ya kuajiri polisi yalifanywa, wanaharakati wakaenda kotini, wakasimamisha. Kesi imesikizwa, imemalizika na hukumu imetolewa na mahakama kuu ya nchi. Ninazungumza kama wakili na mjumbe ambaye anakaa katika kamati ya haki kule bunge. Na koti ikishafanya uamuzi haiwezi kufungua tena kesi nyingine juu ya kile ambacho uamuzi umetolewa. The case about the recruitment of police officers has already been determined by the High Court of Kenya and a judgment has been rendered. No High Court has any business to entertain another case about the same issue and purport to give an injunction stopping the recruitment of youth to be officers of the police. Na mimi nikikaa katika kamati ya bunge ninasema mahakama tafadhali jiheshimu mheshimiwe. No judge of equal rank can give an order contradicting an order or a judgment that has already been given by a brother or sister judge of equal status. Na ndio nasihi Attorney General wetu Madam Dorcas, tafadhali kimbia mahakama bio sana, ueleze mahakama kuwa hiyo ni makosa, waondoe hiyo ili recruitment ya polisi resume, vijana wetu waweze kupata, Kenyans wapate protection, kwa sababu the ratio of police officers to Kenyans is very bad for Kenya. And the earlier we recruited to have enough policing services, the better for us. Nawigo Monjito mulgeria abamenye chiribu 15 nemo emia yemo na 15 na babere Kurwase nsemo ya Kiringani mewodi ya Gololigoriani imeya naroko nigo barukanire hochia sechiabisi chomo County Commissioner w'insemo cha Transmara South na gusaba abaigwe kinyoro kiabo ya Sangchangwani
Mwanchito moligeria pone ngusaba kwabiranige kinyorekiye kwa sachangwani eryo babe bakwenyorera bintu byabo nabo gukora ebikore byabo kinga kibogo batayite banyara bakwesansuro mu chandobo kwa ase kinyorekyo basabire banyare bakwegwa. Mwanchito moligeria turategerega cyenkwana cyabamenyabo abande bagoteba nobulimi smart abande bateba nobulimi bwo boncherelia keliora tebe nobulimi bwo bwate obwaita chinsemo bulimi kero monta gusasokera naki twareteire teknolojia yenyia ase togokora chimbusuro echi chingeni nemete na matunda tobe toko improve obulimi bwaito bobe bokabobuya ase kenyoro kya makairo ebonge ya West Mugirango county Nyamira asenka yabo nikiotiso wariganirie abalimi kure county ya Nyamira ase gangayo gosemigwa amangana arengete obulimi nomoyega bwaba watani bobulimi bale nekirenga kyo obulimi bwekerero gochakira gututa ebimeri kobirenda gwekarigasa nabo ego gwekakobirigeria echiro otiso niga goteba okuborwa kwechigasi imeyense yaito kwagerire oigoira maiso gwekakotwara liya ndabuna obulimi bobe obwengencho gochesa abalimi bande goetera kuibora ebimeri aso mugonda waye kerase nabo korikwa nonsi egentekenene no mushahara gosekerio konyora keriege kegego konya gwa feed family yao na keri na ya watikali savings inke ekina bogego konya so no bulimi na barobu mbobwate chi opportunities kunechu inseya kiriri kyo mugaso mutindi abalimi nigo baremereti elinde kwemanya chinchera chekerero asobulimi egento bego kero mulimi ari no gosemeria buna endagera ngutokera sobwango na ende nyinge abalimi aba bale maiga gose the small scale farmers ingo toko bateinga obulimi obotu aretiro obunya mbotagete tobe togokora tokonyora mafundisho buna yitu bwaterero gaiga erinde tobe tokumanyanga inkikere tokore because kere twakona irigo ekemeriye itokoruga iga nende boigo ikwali no taite eriogo bagoze kuwaka mugondo so na kitwaretera chikambani chinyinge gaiga erinde tobe tokuimprove egento tokorokanga kirimo biashara asichinga kichintambe bono obulimi asichinga ime nigo bwarengo obulimi bugosira chinga chioka aiga mutwe abalimi bararekane neganga yogotaka kwemanya buna barabwelire iririgo nchoka kerenga kino gosali bimelia amona buna barakiniriga sabaka gwika bayimukiriga salinde ili barahereria matende buna faith akoenekio tulifanya kitu inaitwa drip irrigation tulipanda tukitumia drips na there was a time pia tulifanya furrow irrigation. So we use both drip irrigation na furrow irrigation. Obulimi bwekerero bwabire kyorokererio kirungi meyense ya America, ense ya China, ense ya Brazil, India amoneli ya Germany. Obulimi imeye chinsechi nigo bogotorokia monchorio amange aliabonete kubwati gwa sobulimi. I encourage farmers to wafanye hii modern technology as compared to tukikombea na zile za kitambo. This is at least inakupea more yields than the kitambo. Ya kitambo hata unaweza panda unapata the seeds ama the seedlings zimekufa before zimachue ense kagendete konya gutengechiwa igoro yo mubaro bw'abantu gukina ebintu gokea nabo igemelibo emenge koleto amone ebintu bire bitwetana ine amonchoririo amone meroberi emeya asamangana y'obulemi nigare yengencho mono emeroberi ye asobolemi nigekoene kyobonge bwendagera obochano se ebintu bitwetana ine goike kiare kegocha Vincent Monda, Ensoko TV. Mwanjito moligeria tugusaba kwabera roboti rwa rurembeo na rigo rwariganitwe no musaki ito Vincent Kurase County Nyamira asabi abalimi b'emyoro aho abanyarite bawikerana chinsemo cyo kwenekia bunango semigwa bale obolimi bwekerero asiba boligo kwenekia bunango cyabale kwemanya buna baranyale bagusimeka chindagira cyabo asomogondo moke Mwanjito moligeria tokwirana no roboti rwaito twari gusanga kurwasaba menyi be kinyorokeria gya Changon asiba bolirie banyale bakwegwe kinyorokiabo bunenchira ya mabo banyale bakwekorera ibintu byabo nabigo ange monas chinsemo cyokwebwatire ibande banyara bakwebwatire ibande byabo abamenyabo nigo bari chiri bikomi na isano nemo emye yemo na 15 na babere kuba senseme ya Kiringani imewodi ya Logirogorian asen county ya Narok Mwanjito moligeria tikanaro tutegere chinkwana chiabo. Kwa majina ni Victorine Chirchir kutoka Kiringani. Ninaomba wana DC utusikie kama wananchi wa Kiringani. Sisi tuko hapa leo kwa ofisi yako tukiwa na shida mbalimbali. Kama vile wana DC tungeomba utupe location
na sub location 3 kama vile Kamilan ameweza kukuelezea. Pia Mheshimiwa DC bado nasema tuko na shida kwa upande wa watoto wetu tukitafuta maneno ya birth certificate. Pia tuko na hiyo shida, IDs hatupati, hata makura zetu pia inaharibika kulingana na ile wakati hatupati ya kutosha kusajiliwa. Tuko na watu wengi, ndiposa sababu tumesema tunataka hiyo location. Na maneno ya security tunataka kupongeza police station ya Kiringani sababu ya madam wetu ambaye amesimama nasi kama security wetu. Tunataka tena pia Bwana DC utuone kwa upande wa police post, uone mahali utatuwekea kwa hiyo sub location yenye utatutolea. Pia Bwana DC tunataka maneno ya maji. Kuna maji ilidriliwa hapo karibu na shule na tunataka ifike shule na ifike hospitali na ikuje tena mpaka town na pia police station. Hapo pia DC utakaposikia tutashukuru na karibu tena huko kwetu Kiringani. Kwa jina mimi naitwa Joseph Kigei. Tumekuja kwa DC hapa. Tukikuja kupeana proposal ya location mpya ya sehemu ya Gilgil iwepo, alafu sisi tuko na shida mingi, lakini tunataka wewe ukuje kwa next week ukuje tufanye mkutano ya mambo ya security na mambo ya wildlife escapement. Kwa hivyo mimi nasema asante sana. Manjito murigeria tuska mutwe nigekendo ye county ya Busia yaboriria abantu kurwa Chingongo bari basireti abamwabo na inde bataratoka kwenekya bana wikira marase nkendeyo na kubarigia abancho babo abo banyate bagusira iriyo banyara bakubanyora senchira bene nigekomanyekano manjito murigeria emebereyo yabeira senkendeyo gochaka omwaka w'ekirubire 2023 na wikira boniga tiranyarage kurusigwa emeberere gwere abantu abo babete bagusira magimabo manchito murigeria nigere 38 wikira boniga bataramanyo. Lika hapa kuwajulisha kuhusu nia yetu ya kudispose miili in total 38 wenye wamekaa hapa. Kwa hawa 38 wanawake 5. Hawa ni watu wengi walikuja kupitia accidents na watu hao hawajakuja kufuatilia. Tungependa kufanya hii shughuli kwa siku 30 zijazo, na tunaomba wananchi wakuja waweze kutambua kama kuna mtu labda alipotea, waweze kuja kuangalia hapa. Kwa sasa hii mochari yetu iko na capacity ya kuhold only 12 bodies na kwa sasa tuko na 64, ambapo preservation ni challenge juu ni gharama kubwa. So nyingi ni wale, tuko na wale wa mob justice, tuko na wale wa accidents. Tuna plan ku dispose of in the next 30 days. Quest public, kama kuna mtu ambaye alipotea the past 2-3 years, ujima alienda, tunawakaribisha mkuje muangalie kwa mochari. Nabago manchito murigeria tuguska mutwe nigo muraiwense William Ruto haruro roboti rwamaganio yokoganirio bomo bwichinse cha United Nations gose UN committee y'abamanyi oroboti urwo nigo rurengete kubeka amaroro naboigo oboroso wo mwaka w'ekirubire na 50 nomo ni 3 igoro yo kwagacho bomo bworogongo rwa Afrika. Manchito murigeria turanyoro roboti urwo rumuraiwense ya Kenya. There's a big conversation about the reform of the UN in terms of the UN Security Council. I know we have made the African position clear, but not so many of us speak with conviction. You know, we say it as a by the way, you know, you read it in passing. And you know, people can see, do these people know what they want? You know, or they're just there. And if others think we don't know what we want, that is why this procrastination will continue. We must be clear on what we want. And that conversation, we must drive it. Why do we have to drive it? We must drive it because we are the people who are disadvantaged. That the whole conversation of the UN Security Council, 70% of it is about us.
Mwanjito murigeria negati ya bitogendete gusanga naye nabo chikora chesa 11 ya centra yobwagare chinga kitogendete kumanya alagendete kwenekwa kura chingongo au minisco yense ya Kenya uyo minto Daniel Omwaga kagoswana nyari kumanya nabigense ya moya morgoba mara chesa isato chamargoba no inyore ayanda mange asencha yobwagare no yo minto Clinton yondigi nabo Frida Kiribo chinga kibawo chikolentere kemoya orobiri wekemoya hunyari kugusanga mange nabo Edwin Mwanamboka no agali gati abali babo chikosanga ali agendete ga kwenekiwa wikira nigo mwanchita mulgira genda usanga n'intu ali agendete kwenekiwa sigita singito kiterenda na ndemo kenda kwego kene mirubita sigita singen Soko TV.